Včeraj po noč smo prišli, smo sanjsko kolesa spravili v sobo, zdaj pa glavnem bomo te kolesa razpakirali. Adesso prepariamo la bicicletta. Guardiamo che sia tutto a posto. Letos imam spet novo kolo. Tokrat imam kolo slovenskega proizvajalca Kult. Sem prav vesel, da smo se dogovorili in že nekako v prvih testiranjih sva se s tem kolesom nekako najdla. Tako da imam občutek, da bo zelo dobro sodelovala tudi na sami dirki. Če le ne bo kakšnih presenečenj, jaz upam, da ne. Ampak kolo se res lepo obnaša. Vse skupaj, od okvirja do vilic, samega zmetenja, vse dela res, lahko rečem, da nad mojimi pričakovanji. La prima volta la Cape Epic anche, vediamo come andrà, speriamo che vada bene, che non sia troppo dura. Jaz sam nekako pridem zmeraj na Cape Epic dirkat, poskušam doseči čim boljši rezultat. Težko je najti pravo kombinacijo, s kom, kdaj, v katero kategorijo iti. Sam nekako v Sloveniji trenutno moškega nad 40 let nimam, s katerim šli lahko dirkat, da bi se lahko tukaj nekako enakovredno kosala za med prve tri. V bistvu lahko rečem, da je to nemogoče, ker so tukaj sami bivši svetovni prvaki in tako že v tej kategoriji, ki nastopa jaz pa Michela Benzoni, bova, mislim, da tretji ali četrti par, ki ne bova profesionalca. Za dva para vem, da sta definitivno tako moški kot ženska oba profesionalna kolesarja in meni ker delam še dodatno delo, sem v službi namreč, je še toliko težje vse skupaj to usklajevati in samo dirkanje, treninge, odhode na dirko in tako da Micheli sem poslal elektronsko pošto, da sva se nekako spostavila začetni stik, vendar ni bila takoj prepričana, da ja, ampak pol sva se malo pogovarjala, da sem ji povedala, da je decembra meseca celo poslala elektronsko pošto Kraftovi in jo spraševala o meni, kako je, kako sem. In po pogovoru z Ivon se je tako odločila, da ni dileme in da pride k meni prvo na dvodnevni trening in da poskušava to dirko odpeljati tako, kot se zagre. La decisione non è stata facile, ci ho pensato molto tempo perché questa gara è un po' dura e all'inizio così dell'anno quando non si è proprio molto allenati. E poi invece ho pensato appunto di venire, di accettare e di vedere come andava per fare una nuova esperienza. Upiva na najboljše, kako bomo pa videli, bo kot pravim sam, 8 težkih dni pred nami, predvsem upam, da končava cela, s celimi glavami, z nepoškodovanimi kolesi in če bo to, pa tudi upam, da bo tudi rezultat tak, ki ga nekako pričakujeva.
Ma Peter è bravo, sicuramente è sempre disponibile, mi aiuta a fare qualsiasi cosa e spero di non deluderlo. Tukaj smo danes zbrani na zajtrku v hostlu v samem Cape Townu, en dan pred samim štartom dirke. Tukaj z nami je kompletna ekipa, jaz in Michela, Uroš, kolega z Hrvaške, Mitja, kolega z Brazilije, kompletna ekipa, ki smo letos nastopamo dejansko v pravih mešanih dvojicah. Jaz pa Michela kot moški, ženska, ostali imajo pa mednarodno mešano. V glavnem po tem zajtrku gremo do organizatorja, ki bomo opravili vse potrebno za samo prijavo. Na sami prijavi dobimo štartne številke in torbe, v katere bomo mogli naložiti vso robo, katero bomo lahko odnesli s sabo na dirko. Speriamo che la borsa sia anche grande, che riusciamo a far stare tutte le nostre cose e finalmente domani appunto parte la gara e vediamo come andrà. Dogovorjen sem tudi z mojo lanskoletno partnerico Ivon Kraft, nisva se videla eno leto, tako da bo to srečanje prav tako zanimivo za oba verjetno. Here you got your hand sanitizer, right, CO2 cartridge adapter, cell phone bags, and the daily routes. Shot, guys. All the best, eh? Enjoy. Thank you. Only one? Yeah, all the bags in here. Zdaj, dogovorjena sva z Ivon tukaj, da se najdeva, ampak vse te gužve tukaj nikakor se ne moramo najti, no. Ampak kaj nekje, no, na krab štanku, no. Mislim, da tudi za eno je bilo zelo tako galnivo srečanje, kajti res po enem letu videti nekoga, s katerim sem preživel 8 dni. Lahko rečem, če se spomnim nazaj, da ne lahkih, da so bili težki za oba, s celim kupom problemov in ko se vsega tega spomniš in ko veva, kako so se pomagala med samo dirko, te res to, kar gane, no. Good, yes. Good, and it's good to see Peter again. Even if we are not riding together this year, it's very good. I'm riding with Lisa Brandau, that's a young German girl. She wants to qualify the Olympic Games, and I coach her for that, so I'm here with her. Yes, and Peter's riding with another girl. I am equal to Michela. I bet she's a very strong one too. Ja, Yvonne, hallo. Ja, wie geht's? Gut, good. Yeah, fine, very fine, yes. Okay. So, take care about Peter. Best partner. Yes, he exactly knows what to do after last year's race. Life in the race learned a lot and when you did arrive in very the first stage town. Ne mislim, da je tukaj velika atomska bomba pala, ne, ker ni, ne. Ampak je stvar taka, da pripravljamo vse za odhod na štart prve etape jutri, oziroma na štart prologa. In to torbo
je treba spraviti vse tiste stvari, ker jih bomo imeli v osebni sabo. Pač vse mora biti v te torbe in čisto nič drugega ne sme biti zraven, ker torbo nam pol organizator pač vozi se s svojimi tovornjaki iz kraja v kraj. Če mi končamo na etapo na drugem koncu, kjer smo štartali, nam pol te torbe pripelje organizator na mestu, ki bomo štartali naslednji dan. Treba pripraviti kolesa, vse dati štartne številke gor. Jaz sem sicer namontiral rezervno gumo spredje, eno bom v žepu, tako da imam pač za oba, da ne bo treba nikjer nič nositi, da bo ona čim lažja, da bo pač čim lažje. Jaz sem pa pač tisti, ki bom upravljal ta žaška dela nekako, ne. Stiamo aspettando di caricare, carichiamo tutto sul pulmino e poi partiamo. Andiamo a vedere appunto la gara, finalmente oggi parte. Ja, nervoza je malo prisotne, tako da se čudi, da srček malo hitrejš bije, no, da malo stiska, ampak pol, ko enkrat štartaš, pol nekako se sprostiš in gre vse normalno naprej. Priznam, toliko sem nervozen, toliko. Adesso stiamo andando alla partenza del prologo, ci manca ancora circa un'ora, però dobbiamo ancora prendere l'acqua e controllare anche la pressione delle gomme della bicicletta. Cel dan govorim nekako, da je prisotna malo nervoze in pač dejansko tako še nekako ni zgiljna, ampak se pravim, kot sam poznam sebe, po 5 sekundah štarta bo vse normalno. Tako ne, potrdila se bova po svojih najboljših močeh. Pač prvič dirkava skupaj, ampak mislim, da sva ujela dobro, no, in da bo dobro komunicirala, kdaj treba hitrejš, kdaj počasnejš in tako, no, da se va pač pomagala. No. Getting ready now. The runners will be the vessel and Milan Bensoli. Now we're talking some major talent in our next categories. Tina Vessel and Michela, they're looking to be on their podium a couple of times throughout this week, that's for sure.
sta dva, no, ampak šlo bi se to spoznavanje, kako, kaj, kdaj. Začetek je bil pač tak res včasno nahrečeno. To se mi zdi, da je pa bilo šlo proti koncu. Hitreje šlo, rezultate danes ne bo, ampak pač je važno, da zlaufa mašine, ne. In da se navadila drug na drugega, tako da mislim, da naprej bo šlo boljše. È stata abbastanza dura. Peter è molto allenato e molto forte, io non vado tanto, quindi mi deve aspettare. Ure 7 zjutraj, enih 5-6 ur nas čaka, pravi, da je dosti težka etapa, sam bomo videli sproti, kaj se bo dogajalo. No? Peter, kako izgleda? Je v redu, no. Kako ostale grupe, pol na klanci nimo, no. Pač ne pomagam, da je zraven. Bomo videli, no. Upam, da bo. Pero, kako je? V redu, pač zgodil sem bil dol, sem mogel nazaj iskati. Zdaj na tanko vodo z oba, pa pojavim Mikelo naprej, no. Drugače v redu, no, kaj. Nič kaj posebnega, no. Good. Glad to hear it. How you doing? Alright, let's go. Alright. Kongen. Don tle. Malo se pust spremeniti, da niso sangeli, ne. Zdaj pa še na pump, še verigo namažemo.
shot, eh? Only water can set. Huh? Water energy drink. Okay, and go. How is it going, Tequila? Bene. Un po'. Energy, yes, energy. Okay, get prepared. Thank you. So we're coming to spectacular. This water. And water. Water, yes. Come on, guys. Well done. Give us a wheelie. Težka etapa, no. Smo se vozili po vseh mogočih, vuko, pip, ampak dober. Šel v redu, ta lep tempo, lep ritem, Michele dala so od sebe, res. Vse je najbolj važno. Ni tako važen rezultat, kot to, da da vsak od sebe in da sva lepo cela, da sva prišla v cilj in to je to. Michele, how are you? Bene, a me abbiamo finito la prima tappa, è stata bella dura, un po' anche molto caldo. And this is the big fat hornbastard.
Mila, how are you? Problems? Sì. Pač biste slaba novica, Mikela ima žločne težave, tako da mi je prav hudo zajno, no. Ne more štartati, gre sem z mano toliko, da bo šla čez štart, da jaz lahko pol nadaljujem naprej dirko, no. Res mi je hudo zajno, no. Ni mi vseeno, ker vem, kako se počuti, rade bi, pa žal ne more, no. In škoda pa tudi, da sili v neki, pa da je pa vse skupaj še slabšno. Pač jo čisto podpiram v tej njeni odločitvi, tako da je čisto prav, kar je naredila. Važno, da se lepo spočije in da bo pol nadaljevanje sezone pač pošlo vse na svoje mesto in da bo lahko dirkala šel na svoje dirke, ki jih želi dirkati. And we are a go, day 3, stage 2 of the 2012 Absa Cape Epic. Have fun out there, observe the neutral zone. Non è stata una bella decisione, facile, però appunto se non si sta bene non si può pensare di fare una gara, ecco. Sicuro che è una bella gara, sarebbe bello riuscire anche, sarebbe stato bello farla tutta e finirla, ma se deciderò di venire un'altra volta bisogna essere molto preparati, come anche sapevo già che serviva per una gara così, e altrimenti appunto è meglio non venire. Mi dispiace appunto che Peter era molto preparato e mi ha invitato, mi ha ospitato e tutto, e è andata così, e appunto mi dispiace tanto per lui, gliel'ho anche già detto. Res je malo drugačen dan, res. Pač res je, sam, vem, da je Mikela sama tam še koru, pa vem, da je koduk, pač ni štartala današnje etape, ampak se treba pa tem sprijazniti, zato ker pač kaj dirke na dveh, jaz zmeraj pač pomagam, podpiram svojega partnerja. Dejansko mi ni vseeno, ko sem sam, ampak bom probal sam končati, pač dirki kaj petih, no, da bo vse prav. Na istem mestu sva... Daj, drži, da nam ne vlazi blato. Na istem mestu sva pač drla, ne vem, kaj si sploh naredila, no. Nimam pojma. Res mi je nekaj za Mikela, še enkrat bom rekel, no, pač je čist drugače, ko sam voziti, no. Ampak dobro, zdaj imamo društvo tle. Slovensko-hrvaška ekspedicija bo. In pač bomo šli skupaj, se malo pomagali, malo se nasmejali, pa tako. Treba gledati na pozitivno, ne. Mile je končal že 2 epika, jaz 2, moramo imeti še kakšno tako izkušnjo. Skupaj skoraj 5 smo jih završili. Ja, skupaj skoraj 5, ja. Zašto? A zato što ti je Dobro, ajde, probaj voziti. Probati. Kako ti je ovo uspjeno trajde? Koliko ti je prazno guma? A ne možeš još napumpati? Ne, gotovo je. Zašto? A otkinuti je ventil. Pa dobro otkinuti, ali za šrafin, šta? Ne može, sve otkinuti. Dobro, ja nešto drži, probat ćemo se. Gremo, fantje! Followed by Team Radish and Team Emerald Harbor.
dosti cajta vozili skupaj, no. Pač smo se malo pogovarjali, pa kako bi bilo, če bi bilo, ne, pa ni, ne. Ampak v redu je pač, koliko je, no, saj nikaj. Sva rekla pač, da sem me namotivirala toliko, da bova končala in pač počasi z dneva v dan, ne. Turistična varianta. Ne, pač odpeljati svoje. Če bo zdravje dopuščalo, ker danes zjutraj ni bilo tako rožno to vse. In pač zaključi 4. epik, ne. Kaj je zanimivo, te lahko pokažem. Koliko stvari nosimo s sabo, boš pa videl. Koliko stvari nosimo s sabo med etapo, da imaš za zračnico zamenjati, bombice, orodje. Za podložiti gumo, če prerežeš. Za bombice. Še eno orodje za verigo štukati, pa to. To za verigo štukati. Pa še nosilce menjalnika, imamo oba s sabo zmeri. Če slučajno trgaš, ko padeš. Tečemo star, da se segreje, mraz je 8 stopinj. Morning! Good luck, eh? Lega, kako je lepo, lega, vidiš. You guys are gold! Good luck! Have fun! Keep smiling! Cape Epic je dejansko največji mountain bike dirka na svetu. Poteka vsako leto v Južni Afriški republiki. Udeleži se jo 1200 tekmovalcev, se pravi 600 parov. Dirka se namreč v parih. And here come our next group, and it's a big group indeed. The yellow jerseys are in there as expected. It's a very, very large peloton of top riders. Kevin Evans leading things there with David George, Cole Platt and Stefan Sam. Christoph Salzer and Barry Stander. Hannah Spencer in there from Multivan Merida. We want to create the ultimate mountain bike race that every amateur mountain bike, every serious amateur mountain biker from around the world aspires to come and participate and say they're a finisher of the Untamed African race. And we also want every professional to come and try and win the race, whether it's just the stage or overall. We want this race to be that they win. V letošnjem letu smo mogli 8 dni nekako prevoziti 750 km in narediti 16.500 metrov višinske razlike. To pomeni na dan na kolesu vedno več kot 6 ur. The 2012 Absa Cape Epic was the 9th edition of the Untamed African race, and it's grown from strength to strength. In the first year we had 21 different countries, and today we've got 1,200 riders with riders from 46 different countries, and the entries sell out almost a year in advance, and we've got the best mountain bikes from around the world coming to race in the Absa Cape Epic. Ta dirka je drugačna od ostalih zaradi tega, ker poteka ponavadi v zelo spreminjajočih se vremenskih razmerah. Velike vetra, dežja, vročina, tako da vsak dan te čaka nekaj novega, česar ponavadi ne pričakuješ, ampak zmeraj se nekaj zakomplicira. Like this week, if you think we've had a day where it was in the 40s, we've had a day with really strong wind yesterday, we've had dangerous rocky descents, climbs that you have to walk for an hour up, and then today with the rain and the hail.
So every day, you know, it is an epic race, really. This is what we're looking for, like adrenaline, and the challenge. I think is the challenge the most like important feeling for us. That's what we're looking for. Every year the Absa Cape Epic got more and more difficult. It's not our intention to make it tougher every year, but the fact is that mountain bikers are preparing better and better for the race. And in the early years where we may have had 700 or 800 kilometers on open district roads, today the race has got portage, it's got high climbing, it's got over 16,000 meters of climbing, which is, you know, almost twice the height of Mount Everest. So the actual technical nature of the race is such that it's almost like a 700 kilometer cross-country course. It's severely technical. We change the route every year, and we're trying to seek out new areas in the Western Cape where the trails can take the riders. We go to different towns every year, although we try to keep the final finish venue, Lawrence Wine Estate. We start planning the route 18 months before the event. Next year is the 10th anniversary, so we've already finalized the venues that will host the race, and then the details of the route are worked out between 12 and 6 months before the event. And we always test ride the route. Everyone in my office loves mountain biking. Obviously during the race we can't mountain bike, and so we actually test the trail 6 months before the race. We have a small team of 20 staff that work throughout the year full-time in our offices in Cape Town, and then during the event the company swells to about 700 staff that work at the Absa Cape Epic. We pitch over 2,000 tents for the riders, 1,200 for riders, 800 for crew. We serve 2,200 dinners and breakfasts each day. We've got a travelling crew of over 700 staff, and that includes medical staff, over 60 medical staff with nurses, doctors, paramedics on the route. We've got over 2 kilometers of barricades that are set up every day at the finish line, so the list goes on. We have a team of 7 doctors and 7 registered nurses, plus a pathology specialist who can draw blood and do urine tests. And then every day we set up a field hospital with 20 beds, an ICU and a wound care area, and we can basically cover any injuries sustained by a rider on the route, cuts, bruises, abrasions, broken clavicles, saddle sores and so on. We see about 300 patients a day. We've seen some interesting stuff. We've had hot weather with lots of dehydration. We've had very cold weather with hypothermia and lots of bum sores. Več nesava torbe na kamion, da nama jih pol pač odnesejo, odpeljejo na cilj zadnje etape. No. Tle imamo tisto, ko smo imeli cel teden not, no, ampak moram reči, da je torba bistveno lažja zdajle, kot pa prvi dan, ko so bili še neke napitke noter pa to. Jaz smo pa tu porabili te energijske ploščice, tako da lepo odnesava tole zdaj, tja.
tretji epik je končan. Zdaj nekako končaš tretji epik, postaneš član tako imenovanega levega kardela Amabobesi. Letos je bilo pač tako usvojeno, kot je bilo, in lahko rečem, da mi ni žal, da se je tako obrnilo, tako zame kot za Uroša Breškija, ker sva dejansko šele zdaj nekako videla, koliko sem naredila v prejšnjih letih, koliko je to vredno. Just the feeling to be here and to finish the race. It's really nice for us. I don't know, maybe we'll keep coming until we die, I think.